Pai kanai wang an pen I kumno ban sedang ban withdraw ya kini ki pisa crypto lengba kanai ka jutos. Ti perlok kanai ke project ke ba ngan pen I hang ne ka dai spang kanai ka daily food bank. Ti kumno pintep spang daily food bank dan kamar lain ne open chat. Kanai ka dai ka website ka baki kot ka decentralized communication website. Pila ban klik ne launch up pai pamang batai step by step kat bala kenang ba penyo ya ke idea kumno bani cimenta kanai ke project nak ta banyo pahu ke bam tining kong pilai hang ne type DAILY daily FOOD food BANK daily food bank. Tila da pitai hang tu daily food bank kami kane ka kane kadai ka jung batai spang ka daily food bank tila da pres hang ne pres konto sami kini ki jung batai paro hang ne laban klik ne general bat kini kiwai to mata ngani klik ne general ti hang ne kadon kane ka pisa crypto ko baki shu ai man ka porang ne mentah ne ki ai nam ta aspa ngut re dang tang ru phoi ngut ki balum kane ka de ka pisa free baki ai ne ki khot ki crypto asset ikine te kat banang la banlum ikine ki crypto asset ka pisa ka bangi ngin sayo kanang he ka bumut kin sanang lang te banlum ikine phap klik ne claim tong ba shwa ban klik ne phap join channel te kumno ban join hang ne po open chat kila don ki jing batai sapek pila ban wat iki jing batai ha kanai ka channel hi kila bon ki jing batai khaman shwa bat ka dei kumne ti ka jing mo jung kanai ka daily food bank galong ban yo paho ka bam ti ban sedang ban bam kini ki microgreen kini ki jing bam ki don hadu saupo tam ki nutrition ton ya pek ma Microgreen salad time. Wash. Dry. Dressing. Toppings. Enjoy. to matapi don kaman bami tu ki microgreen mar ki de ki jing bam ki batai met ki babon vitamin tang ba ki de ki barem ti ban yo pisa ban thet ye ki ne phap yo shibon ki ne ki coin ti pi don kam ban thet ye kana ka DFB coin kane kanang yo bon ki ne DFB coin ka bam ro nang yo bon ti hang ne ki hikai kumno ban stock ye ki mar bam namar ngi don kam ban yo ek food surplus ki batai hang ne ro ba lengba kane ka daily food bank ila ban yo bon ki ne ki bitcoin tong ni apek kador kalong kumno ti hang ne pun I ton ya pek kam sejrong hang ne pun I hak artarek penai besan arjar besan ladang ithet kumba san spa tengka ngin yo kat saulak nai phoi jar lai spa kan nai potli gini ki DFB coin te hang ne ladang ipek hak lai terek penai besan arjar besan ladang ithet san spa tengka ki in yo kat lai lak nai phoi jar aspa kan nai potli ti kajing mut baki kini kat nang slam yo astang khandiat namar ba ladang I don bon teli kitu ki coin in sayo bon ro kabam kane kadai kamar bam ka ki pen I nuksa hang ne tila da pipe ya kane hak sau tarek panai me arjar san yo sakumbasan spa na kayo astang khatlai lak rup sajar nyo spa prapo teli ki di FB coin balai namar lang ba kini ki DFB coin ni sala ban pen me pun kabam ne lo pen I tila da ngipek hakane katarik santarik nai me arjar san hang ne kumbasan spa tengka ngi yo ki DFB coin hadu khat lai lak khat prajar news pa teli
Ti kejengmut kene koin balai kanang slam kene koin kanang remdor kadau kolong ba kakiudor kala ban hier doro tang ba haka market hi don kapor baka hiar don kapor baka kiu ring dapat ya katren mentai I kumba bon baka kiu balai ka kiu kadau kolong ba kane kade ke project bam lengba kane daily food bangin sayo poho ka bam pai kine kila pan I kila ban sedang hi yakini ki microgreen lengba kane ka daily food bang tiladangi pai hang ne kan reu tarik nai me sanajar pade menena do baningkong nastai ngiyo khat saulak mentapat ngiyo stang khat arlak san pu ar hajar prospa lai po teli ki coin kini ki DFV coin ladangi thit hakador san spa ringka ti perlok kane gede ke project kumno bangin yo sibon kapisa ban klanya ki kamrap kat ban la ban penmi bon ki marbam ti la ban sedang pri hang ne la ban sujai membar hang ne bat sak salom mikini kipisa kat bakinang ai ndrai kapakong san kalong bangi hab ban sedang ban penlut napla kediat kat bala tang ba kani jing batai bangam batai kamdai ka financial advisor nimdon batai age pangkata kadai tangka jing pen I yakilat klenti kumno bangin yo pahu kabam kanang ba ladangi biang kabam insak long ki basai ki baklain bat ngensa biang kayo kakot tito mata ngen pen I kumno ban droy ne kipisa syabang lada ngimut ban thit marbam nda kane kipisa kalalang hang ne hapo crypto wallet titom tangan lai chakane ka baki khot ka tonya lai cha kane ko website ka baki khot ka ICP swap kane icpswap.com yan to ICP swap to ka download kane ka decentralized project mano badan kini coin uta ude utrai jong kini ki jong kane ka project tipi don ya kabor 4% ban penyai hi ban sedang hi ban yalam hi bat ban long try ti dehelor katakan rem kalong ka ba sup la ban sedang kat ba sobet to menta ada pila play kane ka decentralized exchange klik ne connect wallet tom tangan klik connect tim tangan connect ti lek hang ne apply pisa kane di apply pisa ti kane ka balan haming balan kedan setang san pusa dolar ke bomut ngadon da kini ki DFB coin PM kat 1 million kalong san pusa dolar sana jar haspa tikato de haming wallet tanya page support liquidity hang ne liquidity pinjam liquidity kacaka bangi penmi provide liquidity kenang bakanang client kene ga business tiang ne ngadon pra point kendai pulai dolar kemut prajar paspa kendai pulai ka tam ne duna tikum nongin le ban sei no ekene kepisa syabang kebasuk kalong ba pidon kam ban su lek hang ne swap klik to swap lek ne tik ne pila ban lek do pro hang ne ki swap ki don simple mode pro mode limited order tong ya check ne bong pro mode tong check kalong kumno kane kayo jong kane ka daily food bang tipitan sejerong tu ini daily food bang pinyan hang tu apa kelana kedai tanya baik mah kadang lut hang tu baik bah kamdai ka besok ndrai ka bala banlong ladangi ya cimta sepen iya ka ai badai ban ya tip
namar dangi tip kini ru kide kilat nak benta bangin bet ngin biang ban suk kayo kot tangan lain hang tu ngan ai kipun ba ki ne tang bang ni play jumut da une u di f b coin ni play jumut da une di f b coin instant trikam da une mar udai phang ka bam kani rap engi sibun bagan yo poho ka bam ti to menta hane dang yai to ap khndiat on download full load lane tongan persang klik no ka ong kuno to kaya to tingni pila ban lai da to limit order klik to limit terhadap klik to limit ka change yang compare kadai ban change ke sistem di hang ne pila ban thet kawai ka kumbasan spa pila ban thet di coin hang ne lane chejar ka bamon lane pilai daka tangnya pek kawai kurkom hang ne pek hang ne bathok promote tangnya check tu selaban praktis pun rukom ban penklai kene kapisa na wai shawai mar ya kene ke daily food bank coin na dfb coin pila ban penklai shaka icp nak icp pila ban sen sha main exchange bat pila ban penkla tron Binance Bitcoin kat bomon tom tang ya pek hang ne kuna kipen i kene tanya pek kene company tanya pek ski jain marka sistem kalut ski kecil menta kene ke daily food bank kene ma kelas sedang nang ne jrong lahir dar sha ne strai kelas sedang na jrong lahir dar strai menta kelas sedang ki biang kelas sedang kyo kebumut kene ke daily food bank ladang sedang menta ngila yo ban thit ka dar ka bala hir dar ba kebumut yo ka dar diskaun ne ka dar ka batat ba kemut ka biang ba ngi menta ban thit ba sedang ban lum ni daily food bank lada kalong komne ngila ban yo nong ba nomor ba ngikit ka dar ka batat to ngas i to ka krab i hang ne ti ka bumut ngidang yo sibon coin ladang ithit namar dang don hadu santali ki jiro we udfb coin ta dong sungdor santali ki jiro bat lai nio lai dollar kabut dang yo akador ka bapiang ma ti kumlongin le bandro pat ladang idon kam pisa ban thet jeng thet tom tangan pen i kata ka benta khnang bangin kam sup ban thet bat bandi kineki dfb coin thì cắm đơn chừng á y kim ta bạch phang này mà lại to panchat chỉ đơn của balai sao santali ki website ki bahab ya connect na wai shawai kat panlongkam kene kadeka open chat baru ni don kam banjanya kene open chat kumno banjanya kene open chat ada i itu kiwai channel klik na wallet tentang ya ketu ke daily food bank la ada penkela syakaneka ICP thì cái ICP pada ngila ban pak cha change tentang ne kadon tang neo arspa neo san dollar long anum san lot san tang kumpa diat kan diat kemut kena tanya baik mah
mentah haban lek kawai ke exchange ke bagi code ka bi Binance baru pidon kaman play account ne Binance kan mau ladangi mut ban praktisi dala day to set nya play account hapo internet komputer ketuk ISP swap ke open chat nang ta kane ke exchange kane ke exchange Binance exchange ke pona ma bro seperti tipsi iem ngam tahne ngadon jiro balan dan bisa dan kendiat dengan lem no ngan deposit klik ne deposit tap no ya ki ki ISP ki badai jongka daily food bank haba ladap exchange away ladap swap umut kane ngan kelas ngan tap chane kane ka kane dik account copy to lệch hàng này phần chart lệch hàng này nó tali dan kam bendro to ting to ladap arteli long sejar sauteli long arhajar prateli long kena ajar okay vậy nếu mà sun spa away ada neutali lajar sun spa ada chipotali sun hajar ada khat sautali neo hajar to ngania perchang dro menta kumbah neo hajar tengkama neo laban duna laban tam tangbangan yasan kumbah khat sautali ki ISP ban mi neo hajar to ngania try san khat sautali yam to ngasan balance tang lai phun tali ngan san khat sautali kabomot ngan pat kelap sakot no ekine dakabas klik to san kam dai kabesuk dai don kam benang kane kedai prosedur kalak ban bampor dai lada pipik ba pinyo sibun kejing start bat haba pio kejing start ka bakordor tam hak perthai timenta hang ne kan sapoi baik la poem nyo hajar to menta nang ne ngan le ayu ngan swap ngan pen klatron long am direct convert sekatron nak ISP ngan convert seka tron lada long kan accept lada kam long kan ong m to preview i kumba kalong ma tangan ya swap ma klik confirm completed to mental ada penkela naka daily food bank saka ICP naka ISP saka tron padangan pak sapo Indian exchange sano kadon kata ke Indian exchange tangan ya page kadon hang ne kane kadai ke India exchange khat ke jotos.com to sen no nang to sane to ni sen ni wat chua tron dan am ne tron TRON kane tron iam kane tron dengan hap klik ne deposit to ngan percang deposit dekat tron blockchain atas klik ne show address kane kadai address jong tron dengan ne nom tangan klik copy tinggal ada copy mentangan laisha Binance exchange hang ne Binance exchange pat ngan la ayu ngan withdraw ya ketuk bisa nio punio dollar dak kebangan klik ne withdraw ya withdraw dengan klik ne tron dan klik send via crypto dengan paste ya ketuk address yang tron hang ne
Tangan klik maksimum mendraw nak bara dengan klik withdraw ya arspa kendai po artli kitron kasong dor kumban nio hajar dengan klik confirm tiklat angyai tong ai password withdrawal processing kabumut mentang la draw kan elektron nang tai na ISP swap na po internet komputer na ISP kabang ikot ka daily food bang but nang ne kan poisha Indian Exchange hang ne tangan ya pek ka bumper na man poi pisah hang ne tani ap mo to spang ka poi hang ne ngan sapan kelapsa India na pelapan kelapsa India ngan sa draw sabang kedla poi sabang sa lech po ATM ani lech sabang sa withdraw dalal de withdraw sa thit chur thit do thit khao thit chini thit slacha kat bamon thit kot lech sang picnic long jing yalang kai lam ya kiwai kabamut lada pi long training pia perlot bisa kabai kai kabai di lane kabai kali tilada kwa baki we ru kin long ki bastar phangane pia ban perlot da bisa bayo nang ne ban lek sakshonong ki thau ban yarap kai ki we bakin long lang ki ba start balengi dan kamban start but balengi dan kamban tip ya kane kadau kolong ba ngidon kamban wengno e ka jengdok ngidon kamban wengno e ka jeng klam kamban baro ki pai ba kari si jongi ki de ban long no ki hespa tang baning kong ki de ban yo poho kabam sisen bangi dap poho kabam kamut kalat klenti kacing em kala dei kaba dan jing sngai ti halor kata ka benta ngidon kam ban ya tip yakini kilat klenti ndrengi habban simres ngihapan sim kajing klik halor lade namar kam dei ke besok ndrai ngihapan sitomban praktis katban nang itu menta ketu ketron keempat poi i kumba kala poi yang ne iong i la thok credited to check ma kani kala poi ne menta ti haba kala poi next ngan klik hang to ngan klik hang ne klik to kabamut ngan trade hang ne pada jangan ya percang mah pi menta kane ketron hapan kela INR hapan kela Indian rupees INR tangan percang INR kuno ban kela Indian rupees kane haban sell kat notali sell kito baro ti ini sell baro kum kini kidar baki labu hang ne tam tangan klik sell haba pisal kini kamut pihapan kelap pisakot lada pihapan kelap pisakot pihap siutak sarkar iam ne udur jongkan ka income tax as per income tax regulation 1% TDS is applicable on all sell order starting July 1st 2022 okay ngihap siutak sarkar to biang baik klik ne proceed your sell order has been pleased timentang la ada bdi tu kitron la kelap sakot la kelap san dia pai chano kadan san dia lek hang ne dashboard
dashboard tongannya page kami nam kami reu hajar spotlight ka to kami reu hajar spotlight ka habala pui da kepisan dia ke ke step bankong badai banle ke bemut don kam ban draw no shabang tongannya draw ta shabang klik ne withdraw di withdraw shino shpo draw shpo State Bank of India baik shpo State Bank of India ngan draw kat no draw no bro draw hajar spotlight ka klik to tindak ada klik hang tu minimum withdrawal hang ne thok san spa te tangan draw hajar spotlight ka da ka klik next hang ne puan ya ka kanai contohnya page mau puan ya ka sepoi OTP une la poi OTP paste hang ne sa klik to withdraw thank you for confirmation you can check your balance timentang la draw kane kepisah la poi shabang iam poi SMS shabang dear customer you just received 6,000 instant kane kade prosedur ba pin kelap pisa code kat bomon ya ka pisa crypto nang to na daily food bank bat ba pin kelap pisa crypto kat bomon na po bank sha kitu ki exchange bat kane kade project baleng ba kane ngin weng no yaki jing bombiang hakayo kot pa ne withdraw draw jar spotlight ka kano tarik potrek naimi arja option la success name status hang ne wong success perlok ngalapan i ka badai ban pen i kadai kamram jong pi ban practice bat banang bat haba pinang kadai kam jong pi ban pin kio hi ma pi shakmat chjrong bat ba pin long he ha kan kam te perlok sachin kebaning kong ne kolong ban chu join free practice free dan kam tap sinayaro ndala nang kumno ban lum kitik bisa free baki batai hang ne kemut hang tap sala ban rai ban tap ban say kat bamon ke bamut deposit kat bamon withdraw kat bamon dak bisa kot dak bisa dia direct hapok bang akau bat P2P ro kala ban long rai dan kam benang ban praktis yakini ki beta baro dengan sabuk yaki website hak bayade bat kene kam hak kene kicing batai sport tila dapi dan kam ban praktis klik itu ki website bat sa page pule bat don jeng ads kontak ngan sabatai bat ngan senang hirap banikai hadu ba pindalang kiba debit yakane ka benta ya menta tangkan neswa ngai pila sutu khub lai sibon